Mararata ginawa lilang sabab sa piya kalipatang kaso pasata dua na piyang unutan kaso sa lakaw Mararata ginawa ko kami akapira gawi enadad mianugakan rekababo panalam salam antonay so anak nga may ka skadon mismo edirakan pagaraga sa ginawa ko. Na ba ako perfecto o guide na so magabda makaruka nadataman niyan taman sa pagkagaga ko na ipapasiyon o taknon bakalo-kalo na makuha tapos so masisinganin talila tunay so anak na may ka skadon mismo edirakan pagaraga sa ginawa ko. Nilang mata na tunganay niya ka